Znači, Ericsson Nikola Tesla grupa ima preko 3500 zaposlenika, jel? Od kojih je 1800 u segmentu razvoja softvera, ne? Što nas čini stvarno najvećom IT kompanijom u Hrvatskoj i šire. Izuzetno su fokusirani na razvoj poslovanja, na nove poslovne prilike, tako da iz godine u godine rastemo u smislu broja zaposlenika. Ako pogledamo samo 2021. Mi smo zaposlili preko 400 novih stručnjaka u našoj kompaniji, a samo u prvom kvartalu ove godine zaposlili smo preko 70 novih zaposlenika. Ugrubo to izgleda otprilike ovako. Znači, mi radimo komunikacijske proizvode, rješenja i nudimo usluge našim kupcima, a oni su telekomunikacijske kompanije u regiji. Znači, kompanije poput A1, Hrvatskog Telekoma i drugih. To je jedan dio našeg poslovanja. Ericsson, možda znate, Ericsson je u telekomunikacijama još od početaka, već više od 120 godina, dakle mi smo tu u toj industriji već jako dugo. Osim toga, radimo i inovativna ICT rješenja za druge industrije, za industrije poput zdravstva, rješenja za državnu upravu, za energetiku, za transport, za kritičnu infrastrukturu.